Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat Tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depindi alanang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumaid. Inanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrein ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pailang amin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak manan iti dayja kumpare. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka nanak man iti balon ko. Tayjayak man kalapaw ko, ijabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagita tatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken baka ta. Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang amapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti pa nagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulukmag na. Makita mo tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong. Nagkusim kami namangan. Ne, ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, Makapasadot mo ngamin ti mangi pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo Nagwatiwat pagpagnain. agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naawa kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabagilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulat tamad. Mataripato da na imbag pare. Ta kasla tao matla kita. Ala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalagi din nagiti tarakan ni pare Junila yan. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasag to mga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Usa pati datao kagsasado ta mga ipasto. No kastoy awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay adu ti agbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtatakaw. No maadaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? At no saan da amapukaw? Reis, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam ada ka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matananga. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yun tumungamin ti minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar ti nagturugam. Sa didak rin Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mga ngamin mantika maturag.
Dumanog ka pa, numaklaat ka, makariay. Iso binaypayan da kan Nalabos kayo man, anang. Saan mo't Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Tanay, saan mo tamasango ni Arex tiyo may dito yan? Tari na biimot tan ti pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong malatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Ken mangkita kada kita'y tarakan yaw. Win ko maa. Ngamtidakis na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may bareng aganak bitan. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko. Saan na kayong an-anwan day ta? Uwing baraw. Kitinton sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito kay. Wan tata. Awan problema iti day ta. Ne, sumungad ba gaya mo ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo mga anak! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kayo tumagamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Idi rimwarag iya balay. Sige. Makan kayo nga rutin, tanay. Bumaawon to ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Tinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin titurog ko, tata. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawan. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon to pa'y amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwayaw. Tapno alisto amalpas, tatang. Isupay mo't ati panangdan barawk. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kairingan da kun antun madamdama. Ay, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, no makaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmula ak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kit lumuklok magtay-tarakan tanga baka. Masikog siguron Ta inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ka ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yaw. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan da taon. Nick, San akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umaduntumat to'y ding wintayaw. Nga na, mutoy nga ruden deta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta.
Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati na kababain di tangay. Ala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakenda no saan nagapoy ti tarakenta? Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay ko mamay gatang itibagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak, tari nabiing agbartek, nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko na kumain. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay, nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin tayo anak titarakan niya. Uy, nga rod ba raw? Ke, agyaman na kiti gagit mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo, ah. Aw na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga rod ba raw? Kitsapay ko ma, tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Papanam, Ares. Mapana ki bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naakmay. Sige tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin may abaka. Iso nga inig ko dito anti-baka ni pare Jun eh. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong ti baka ni pare Jun eh. Takas ano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladak man mo eh. Umasidag ka dito, sika tarakan ni pare Jun eh. Ni. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kong na. Hey, Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko na, ay, nakabulos mo tayo. Awanay, timbarayan, nakadayon. Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo ti pan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no inton sumaruno, karnyen daydan, katawanan ti mabati kadata. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawa ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tikas di inaramid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitaan niya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man yung titarakin tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot tatang. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Naggapuan niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Tanay, malimay. Nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan, idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo, ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo nabayada kung taintid ko kini Ares. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus.
Di na nga nun inted Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, Ward. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon di taksidag, tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sarang. Kwarta man no kasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti maila ko. Nay. Agora ka. Sa balin samot abba ka rito eh. Gimatang nga ta ni pare Junil iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito. Asit ga mang leta. Umadayo ka dita. Nay. Sumangdo tayo kagatgatang ko baka. Di mo asig kang paray. Ni pare Junil tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pare Junel. Tayo madun ti tarakan na. Kahit kumot nga madun ti tarakan tayo. Tapnod da maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday tidakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Nakayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigidan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi ije kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Un nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalasto mo ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la at doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times. Biyag. Di tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na. No awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wen ano da pagpunam, naawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tay ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antiteryang. Awan ka di mo't nagtulagan nyo kan Juni nga asawa. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti.
Nasaysaya at no itapay laeng, katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti dayto abalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Diyak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ang makiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga nga tuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, amangan numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Da orlan mo't kini Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manen, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambanog da nga agisursur-sur iti lako da. Kat adda lang arudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, jakon arapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga ito unay ti arapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiriyang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawin ante. Saan ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurog mo ta 2 oras sa ante. Duakit kagudwa, nakayumot. Mangtid kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo na. Katay bayad mo nga Ay, nailista yung kailangan, te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito itersina. Bayadan minto ka, di? Una yan na yan, te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito itersina. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori, ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga tuunay terapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kanti. Ay talaga Ado tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anwan tayo, ayang amin ti sobra kwarta anti. Kat matay tayon tumalaang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan anti. Anya to orasin? Kamusan pa'y anaibos tinating alako ta? Lori ba kayo? Wan nga rod Sayang, no sana marispos da gito. Ano santa pay laang lakay. At dapay mo't di 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no simang patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutagla ko. Anyat kuko am diti balay, Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang iti palengke. Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika, isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kaming tumanin amanang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustal tayo tumala amin.
Awan bumato dito'y lubong. Anyo ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang iji palengke? Naimbag man. Tadi na impabayad kin ka. Ay, jak mo lawatan ano ipabayad na. Ay, namaluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi ta. Amo man makadagiji nga gasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sa bagay, awan bibiyang tan kadakwata. Tasaan mo't adatat agriga no bilang malugi ta. Ay, wana, makaamoda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maalako ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinateng. Sige. Barang adaan mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lao. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Patyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti mano tawan. Nakagatang tamatlangan itilugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikatimang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanag. Bakit? Gimatang gam daluri tilugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Jak amo ano second hand tayo jay. Napintas pa man. Ne, nangalaan da kumangay tinggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Kahit adda pa panak ba kahit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bili bakla unay kun kalori ka anakan. Ininot mo't laengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag maten asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas iti sigud no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan yaw. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidakkel a balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang. Ay naading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple a panagbiag may. Iso ada kayaw, suruan nyo man ti makontento iti biag. Nonya ti adda kada kayo husto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. Ha? May samat ka nakyo. Api amasapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at miday tama na. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin nyo.
Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yaw. Sayang lang ti bannog yaw. Kat, tawidan to ti anak mi ama nang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yung kankwana. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon sa gana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatin ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamairanod tayo mat iti kinabak ng dano kas di nga agpaskan da. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumalamay tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masadutak ante. Nagaduti sa gana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbiti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat agpay sumat ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar, no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Matitirig nakbakat. Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin dayto intun bigat. Ay, amang ano anya da ita. Ay na makapadanag kamot. Kapailak daytoy bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon day ta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Api nga inton bigat pay laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakkel ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pay laeng nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaeng dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie, agyaman akunay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayong titimakdar amay kadwa nga inami kin ni Manang Irma. Niluri ti kinasarita yu itay ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital ay ante. Wan, kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Day tante bagbagak. Ha? Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan mamaragsakan na ka, nagalas mo taramid da. Agpalpalanggwad damot ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray adu ti kwartam, uray adu ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da.
Ngam no da tayo amamirmiraot ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da nga min idibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karma iti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka Johnny. Saan aya akaguram ida? Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang da makaptan da iti sakit. Maibus mutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laeng. Datayo nga'y, awan pulos urnong ta. Awanay na. Urayan tayo laeng ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon. Tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo nga'y. Ni manang pilar pay lati makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itaabulan. No saan ako nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny! Johnny, ayan mo! Abay bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak! Bakit? Natalimudo ka matin! Irma! Ang mga nodat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray mi di ospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan ano? Natalimudo anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibaga ti doktor anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nudaktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingamin ti panagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da ti tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasuban ka. Narigat kayam ti kastoy, lakay. Narigat tagpaagas na awan kwarta. Diyak pulusim pagaro pa makaptan na kiti sakit. Kumusta ka, manang? Si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiriang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo.
Abay adidak inawagan manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami manang. Kaya't kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day ta nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ama operan ka iti kabiitan na panawan manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit amanang. Naragsakak laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at ngaroon no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di, sir? Isang tang mamatilugan. Sir, nakita mo di balasang analabsan ta. Ha? Oo, sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang nga ron, sir. Tayat tras ko tilugan. Anya ti maday-dayaw anagan mo, miss. Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga noad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo. Wano asawam. Awan pay, sir. Nasayat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manakmanan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, di nang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinang ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo, ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agarum kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang.
Kaya't kung armang, dumagas ta itimol, inton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kenkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira, adto iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan nakaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton ken ka anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di nakaikallaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adimtengken ka. Alan anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman ak, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, ni, ala, anak nga arak upan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di ikuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dayang Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo na nga asawa ni Sir Anton? Wan, napudpudaw dayjay. Amangan mo't no napo daw laang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to malaking ka, itong madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot ken ka anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Gerwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay amaboring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka, Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang.
agpaisaw. Wan nga rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay toy. Agsaping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyakti makaamo. Sige nga rod, gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag shopping. Kayat mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiyo. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijoy opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day tanaang? Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Wala na. Sa dinot tinapanan ni Elvira, nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro warda gijadwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kaya't amadisturbo ka. Basta makaturugak, gundawayan da mo tirumwar. Adda pa panantain ton madam damana nang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot ka na ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubwat tangay. Inton madam daman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nangan. Sa dino tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga minti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadas mila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya? Pasensya ka na, Anton. Di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagdanayon kat napigsa ti negosyok? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ti agsugal. Na, isungarod mo't tiliw-liw ata. Ni, apay nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, ala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh,
Apay kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon ton kin ni Anton iti ana. Kat kasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Puno saan? Siya kong ti mangibagaken ko na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya? Kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Wen Anton, adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may nga mangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver, ti may papan iti kinabaugyo. Maborbor siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak ang makaputot. Sir, Sa anak ang makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo laangan ni Ma'am Elvira, Kumprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay, yan aramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapas ngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki timpas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasangay ka magaya ay. Imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, Naglok, nagwapo. Unraw. Ay, nakaiayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dito, Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanda di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga ubaam.
Amom ayat ti mangubay ti ubeng si Kanuel. Kan apay kasla excited ka mangubay ti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti bibi. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog yuide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado adaras. Akwa, agpakpakuyugak lang Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnak ko nga da relasyon nyo. Gumnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti asawak. Tadyak mo ipayan iti anak. Kat saan la may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw. Manong Ago! Apay aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kuku ang dita nga to ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal ko ni cellphone ka o. Tapno makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tap na makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves count. Agaw! Umay kan ata mapanta ni di bangkag taintan nagaradaw. Napuno kay. Ay. Uwan tatang, umaya kaon. Agaw. Kaya batultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na'y bangkay. Anyat pampanonood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ag-reply ni Angela. Angela? Jay ko na manobya. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan magno adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana na saya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nobisey. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya muti isem mo ita anak kaw. Kasla adda pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Pinaibagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay, agaw. Inak man agload nanan. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawan na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan natin numerok nana? Dahito yan numero tiludan niyo.
Akin numero nga dita, agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak, nana. Ay so, sagaw. Ang mga numod-mudusan na kalang dayta nubyam. Kaya mo matagpapautaw dita nubyam. Kita mata mga maiskam ka dita. Palagi din. Ludan yun ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin nyo kid din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya ba nga, sweetheart? Na may saak mananay gayim mo, ani ago. Di ka rin makonsensya, ti kas tangar araminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paralod ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmet ngamin kan ka amo dos de janobya manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun ang maaramid niya ang hila timang murus kanyak. Kit no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare ano? Aping imamag ka? Pagsarak na kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay kaya na pare. Mabila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako? Kumusta ka? Kasla ta problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak amo ti aramidag. Marikrik nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapudlo na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngay may ka dito Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit marlaang. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mo ito'y nobyak. Kwa? Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tibain na dwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago? Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngay nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, Nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na naluklukwan na kiti babay, abanog-nobyak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Mani po nita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae.
Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. At nakadilakan mo ita. Masapak mapanigi bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anatag. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni Jibangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsapa. mapan ka na ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukan ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agaramanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan ang tatang? Sakit lang ti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor ka dingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay ket, nunay tati kayat mo anak ko, akad naman nagas na. Adalakin di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagag. Anya day jay? Kumusta kayon nga iji nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Nasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan na may kariday di ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka mait. Uwan tata, handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw, nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malimton ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin, tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabitlaag ta, ayabak ni Jaw ta, kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw?
Nay, si kamat gayam pare Hulyaw. Naimbagman ta nakapasyal ka nito. Huwag pare. Umana ka magkindaw iti pamakawan mo. Kapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyaw. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan ngayon tanim ko iti lipat. Kinapudno na. Nagsiya na kami kanya Angela. Sana nasaya at tiarami na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Wan nga rin pare, manglukloko na dyan Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalil na taa pare no kaya't mau. No, da kanuwag diti bangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni nana maring. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Wen nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda mo isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ija. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya day jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukamlat tayo na aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin pare. Pare Hulyaw. Apayakas ta ti isem mo. Anya ti isimam. Inaklon na kong jar armak pare. Ay good. Itama. Saan na ka manin na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kita. Nasayaat mo kasta. Mala umay kan pare. Inta nagaradaw tanay aldawain. Wan pare. Ang adaman damagat. Anya ka din na jay pare. Talaga ka di mon kayat ti agaya? Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agar denak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupain. Amang ano marba. Ay, wen kumangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usaran tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Tausaran tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam anatag. Agyaman kami ay ti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runakan ka, Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Ti napatag. Nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen, Manong. Mari, Susan. Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare.
Bunga, ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman. Ay, way. Talaga mo nga ron nga masinsunan niya ako nga anak mo. Agaw anak, mapmaparin ti tawag. Talaga ka day ngawanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya tiyanda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may ang mangipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka day ta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kayat, ti makiin na yat. Desisyon mo day ta, anak ko. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maita no nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan mo't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day Avina, hindi boarding house yo? Wan, kat as usual, ti ex-manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day ang kabsa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, tsaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka friend. Ura sino mada? Maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akas ta tinaramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika. Kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akbagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanya. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sangkaibagana. Ay, una yun na kapsat ko. Kanayon kumot nga ibaga nga anatan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik natin sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kwa na. Makauma. Tasyak mat na kanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mat makarik na lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay, Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di Kalman, ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko.
Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik na na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat day nga tao. Ag istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Avina. Masakitan mo't ngamin di ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting da nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itian niya pa'y lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman! Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina. Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rin nangan mga agasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, nay-nayo na mlatan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami ti agad adjust ng guara. Ngaman niya tar aramidon na. Yat adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga ak tumanon di kabsat mo anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, tainor uray ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar dengamon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nanti ibagbagam. Iso man nanti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo amutag pakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle timang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklonam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agidaw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak Giselle. Ada kanubakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat ba kayo? Awagak laangan ti gayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngam awan na ngagko a reklamom, Giselle.
Taawanan ti mga papa kanya, friend. Adda ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga kinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti basol mo. Dahil ta avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtid itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Nero ko ti makaam mo iti amin. Hello, Nanang. Hello, ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon Davina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to, Nanang. Sa anak asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Friend, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saanan, Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasori manipod kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agruprupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, bina anak ko. Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Vina, inton bigatan ti kasarta. Ruko, hanak samad nga kayat di kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang danchay. Ngam nasingpa, tikapsat ko. Vina. Jak korso na ada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrupa-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangig na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat tibiyag ti doon niya. Ni, adda kamat gayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abak nang. Rupat kwarta ka mata niya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Roko. Oray anya pa'y aramidam.
Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay natayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni Manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na nadiim mo na ang asawa. Eswabdi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rudan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Masaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akton ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kinniruko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuhapay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta aroko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Hanmat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasao. Apay ngamin nga da kay toy Manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Talagaan agduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam, sa nakitaan Manang Nora. Kasano, di kan samo nga minagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maiti may sangal daw Ha? Kita amat basit ti hygiene mo, Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo ang maaramid. Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka asadot? huston man! No, han nakakayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum ngamin ti kinapudno. Kita umot tiladawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote. Ay, makaumamat day ta nga Manang Nora, Roko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay natayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga ikumkumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni Manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailang, Vina! Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Wen nga rod.
Marigat anak manan nga ag-anak. Nagrigat mat ngamin ti ag-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadi agreklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa da ita. Kan mayat ket ni ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Uwan na angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan abaet ti tawon ti anak, bakit? Adan to pa'y may sa atawan ket mayadlat ta. Kan may sa, kanayunan nga men ti magna-magna, nangruna iti agsapa, tapno ma-exercise ka, ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titiyan ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titiyan na no hangka nga mabanog. Sapay nalukmag sa manan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta, Roy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kuk no kayat mo. Mabit lang dalya. Adda tao di kay store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka simang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asing mangpet. Aya. Ay, naimbag man ta nakabakasyon ka gayam. Ay na, pimanaw kami ni pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kayo na. Sapay nagngin at abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang dayjay nga apartment. Ta nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu ngamin. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't amadilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumatan ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Sino nga tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. Aday ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pumpailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan nyaman na saan yung nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Hustol ko nakmat. Addan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta? Insandalya? Katkastoy may atlata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, insan. Ane? Masigog kamot gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siya kat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak minton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggunam tamang agaw ka ngamin iti boyfriend. Ay, ala, saan mo da, insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa'y lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa'y lang. Agbabawi kakit di itinagbasolam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay, matakas dyan ni insan dalya, uncle, auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nila kay kukankwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanila kay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayo, auntie, uncle.
Nakayumot lang ngamin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti ada karbengan na amang bagbagakan ko ana. Taanak yukat karon. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kan ko ana. Ta nag-breakdown. Idi inarimnak nila kay ko. Bala, bayam ta bagbagaan min ta ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin amasapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga min, Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mo. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. Paraslab ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman, asana po nuna ita. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na! Amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw, mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti maidaraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga na tatang kan nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, sang ka ulit nga ibagbagamat dayta. Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti ospital bakit? Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan tanga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngay mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adda man umapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma. Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mga agaw mat nga talaga day jay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kid tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wag, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, na, kitag man, auntie. Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo't day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung ngamin kaanakan. Adyat kukwain yung ay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama ka anak. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay ko mga rud ta naladaw laeng anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak kakas ka ni Insan Dalia. Bakit di na kan sitsidiran din sa mga Dalia bakit? Saan mo dun sa tornilo lakay? Ang adalate agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na, di mo ikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayaat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data, awang pa'y uray maysa. Ala, saan ta mapukawan ni tinamnama bakit? Patyag, ngagsikog kan tumot lang. Ay, sapay la kumalakay.
Roy, lakay. Nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ang ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwa nga anak ta. Aan gaya man. I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale. Takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije maikadwang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga rod. Di uray kasla agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong nga umapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano. Anya? Ay, adamot gayam sa bali a pinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awan pa'y korek! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga naalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Nene, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kadana ng kantatang ko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga maikatlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitkitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo, Dalya. Wen taure kastala ang tiwagas po nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Sigun iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa Turnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kun nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ngala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa Turnino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy? Katagpay sumit, at dakla nga rudan nga asawam. Ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybayam ida. Tikat di pamilyam ti pangibukbukam iti atensyon mo. Saan na tinapalabas mo? Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adingan tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta. Bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak bakit? Naimbag no may paayan tayo da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya. Basta kayat ko pa ti agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. Kaya't mun samot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akasta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta. Mangampon kayaw niti ibilang yung nga anak yaw kaanakan. Unang kan, tani, mapanang titawan, ang gumawa mo la anak min kan ni Dakay. Ay katuan Da kayaw ti makaamaw ti Ray. Mayat matkit day tapno adamatan agbalin nga anak yaw. Awan nga rod, uncle.
Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni insan dalya tagsasaron noon, dagiti anak na. Madanaganak nga raw. Di mo agsardingan nga aganak di kasinsin mo. Pag sasarunuan damot nagiti anak da. Makapaapal nga rod, uncle. Una, saan damot tabak nang. Naimbag no mapag-aadaldan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tay saw, uncle. Wan mo't kadi Day tama iti pagyamyamanak. Ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan, iti estudyante, insan dalya. Wan man insan, nag-adu da nga itulod ko niya. Wen nga rod. Pito amin ang nga anak yo. Idinto tada kami, may sala ti anak mi. Di ampun me, kunam Anak yo ayang mat da dya katampun nyo lang mat. Kwa. Agraraman kamat nga anak mat. Pito dagiti anak men, anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta, talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, insan. Wana, adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra, adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta, ado ti anak mi nga mangtulong kanya mi. Ay, mayat insan. Talaga mayat ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da kandalya. Ay na, jay asawam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Kaya po. ayan ni Roy ngay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni dya ospital. Isu kanula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Hindi na disgrasya. Anya! Apay ngay nga kastamatan tinagtungtung pala Roy. Baldado ka matan. Wan nga ron. Awanan. Diya akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadamanan niya kasaran Imawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kano manan ejay. Nabarbatak da kano ngamin. Anya, ayuna yan na kita anak ta. Ay, problema matagay diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga ro da. Tinulad na, nagijay babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin dahil tinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ta anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan dalya, umay kayong tunumalum tag-blow out dya anak mi. Ne, apay nga ag-blow out, insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero, insan. Ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun nyo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Nananay, apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal na siya anak me. Nasursuro dati nagbisyo.
Kadang iti matbabay nga anak may nasa padangan na kay asawa. Ay, kas mat nga men tinagbanagan di asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Malaala, sana bali insan. Taaduda nga anak yun. Da kami ngay, may salangaruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo tit itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin. Ha? Apa insan? Anyat ikit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, ensan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon.